He panonitanga nui mō ngā kura tuarua, huri noa I te motu me te whakakorenga o te NCEA. Tito kaiaki o te kemo tuarua. Mō ngā kura tuarua pēnei I te Kura Kaupapa Māori o te Kura Whakapūmau I te Reo Tūturu ki Waitaha. He kore take, hoi anō kāri te ohorere. Ko tēnei, kai roto tēnei te māhere nui o tēnei kāwanatanga. O tira mai te wā I kuhu tēnei kāwanatanga ko ki te tātou I ngā mahi ko te tūraki kaupapa, tūraki wawata, koina te mahi o tēnei kāwanatanga ana e kore mutu. Ko puta mai he tauaki no te rūnanga nui o ngā Kura Kaupapa Māori a Homatua. Ko tā te rūnanga nui nei, ka kore tēnei mahere hou e whakanui ana I ngā uara o te Kura Kaupapa Māori. He tohe tēnei ki te minita mātauranga ara ko Erica Stanford, kia whakaroaroa I te whakawhiti whakaaro me te whakawhiti kōrero, me te huka I te Homatua, hei tū papa mo te whakaako me te whakamātau. E heke nei ngā tau, ko ngā tatauranga e ki ana, ngā raraunga e ki ana, ana ngā meka e ki ana, ko ngā kura aho matua e eke ana, e angitu ana I roto I te au NCEA. Ko whai tātou I a tātou nei rautaki, nā reira heaha te take e panoni ana I ngā āhuatanga, hoi anō I tīmata tēnei panonitanga I ngā tau tata nei. I raro tonu I a reipa, a ko kino ake, I raro I a nahinara I te upoko toru nei. E hara I te mea ka angitu a Haeata Community Campus me ngā mahi NCEA. Ko kitea te hekenga o ngā paetai o te taumata tuatahi me te taumata tuarua. E mā harahara ana te tumuaki tuarua a Raewyn Himona, ka pā kinotia ēnei panonitanga ki ona tauira. Koina taku āwangawanga, kāore tētahi kāri te kaihautu o te ao mātauranga I te whakarongo. Kei te whai angitu I nei tauira, nā te mea āhea rata kia kite I a rātou. Anō, I roto I te puno wai o te mātauranga, mena ka tangohia I te tiriti waitangi o kei hea rātou. And then why did he pull the cord? What was another key word in there? Aha kua herereke ēnei kura e rua, he āwangawanga hoki tā ngā kura mo te kōkuhunga o te Māori mo ngā whakaritenga hou. He kaha tēnei kāwanatanga tēnei wā kia me pēnei, kaori rātou I te whakarongo ki ngā hapori. Kaori rātou I te whakarongo ki ngā hapori mātauranga. Nō nei, kei he te tiriti o waitanga I roto I tēnei. Kei he te kōrero ki te tangata whenua ki mana whenua. Kurikau. Anei te mahe, ko te whakamatautau, te whakaorite, te panana ki te āporo, engari, kei te moe o tātou he rereke, te panana ki te āporo. Nā reira. Ai, ki au he maumau wā, ana kei te whakaaro ake ki te nui o te putea, ka whakapau, ki te whakangungu, ki te whakarite. E he ngā miriona tara ka whakapau ki tēnei kaupapa koretake. Ko te mahi ina ēnei mā ēnei kura, he tatari, kia pai ai te whakaritenga hou, mā o rātou tauira. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.